attempted sweep, and he backed up 2 in the same over when he got Scott Edwards sweeping straight to the fielder. Something we mentioned in commentary, but when the chances came, they were taken by the Nepalese, and occasionally the ball did leave the building, but overall, when the catches were offered, they were taken. Vikramjit Singh played a nice little hand until he fell the same way out there in the deep to Lokesh Bam, who had a busy time in the outfield. And again, you can see all the catching practice this morning, and we watched some this afternoon paying off. A couple of big blows. Well, thank you so much guys for joining, and please page like follow गरिदिनु होला है त प्लिज सर यहाँ त सबै कुराहरु ठीक छ त कसरी ह्याङ भयो सर अहिले के भएको छ भन्नुस् त I just wonder if being the second game on here, the sun being out today, just still what that might mean as far in terms of just what a good score is. कति टाइममा सुरु हुन्छ सर भन्नुभएको छ अब चाहिँ हजुरको कति हुन्छ भन्दाखेरि 10 मिनेट भित्रमा हुन्छ मैले युट्युबमा चाहिँ हजुरहरुको पोस्ट राखेको छु लिंकको है प्लिज हजुर 100 जना जोइन हुनु भएको छ अनि थ्यांक यू सो मच हजुर सबैजनालाई अनि प्लिज अब अलिअलि लोभी हुनै पर्यो पेजलाई फलो गरिदिनु होला है प्लिज थ्यांक यू एभ्रीवन अब नेपालले 152 रनको 153 रन बनाउनु पर्यो त्यो भन्नु चाहिँ यो प्रब्लम हुँदै रहेछ के हो खोइ बुझिन मैले त खै यहाँ त धेरै पो टेन्सन दिइराख त खै नहुने जस्तो सर प्लिज फिडब्याक दिनु होला है के भइराछ नत्र म अफ गर्छु यदि राम्रोसँग भएन भने रुख छ हावा बीचमा के हुँदैछ भन्नु छ भएन रे साउन्ड र भिडियो देख्नु भएको छैन हजुरले त्यति मात्रै